سروکی حکومت هریما کوردستان مسرور بارزانی لگل بریوبرین هجمارک جه دزگهن چاپمنیه یعن کردستانی جویا. مسرور بارزانی داخواست جه دزگهن روزنامه‌وانی کرد که هفکار حکومت بن جبو سرخستنا پروسه سیاسی و روبروبونا گاندالی بن و تکز لسر ویکی کرد که راگهاندن خودان ارکک گرینگو پیروزه لو ما پیوسته به آوایی که برپرسیارانه ارکین خواه بجی بکن. مسرور بارزانی دوباره کرد که حکومت هریما کردستان پشتوانی آزادی راگهاندن و رامان دکه و رخنه گرتن دکه بو باشتر کرنا و پیش فخستنا روشا گشتی لکردستانه. کد همان دمیده پیوسته راگهاندن بروانی ده بر پرسن نتوی و دستکفتیان ده بکه که در انجام قربانی دانه که زیده یا خلق کردستان هاتنه به دست خستن. گوت دوی راگهاندنا کردی خلق بهیوی نکه و بتنه بحثا انجام نکه دوی لسدامانجی وگره. و به هیچ شوی پشتیبانیش مجدیایی که سبریش ناکم پلماری هیچ کسک بده. بلام ابی بویش دلم حق وزارت روشنبیری همو سرچاوه درکانی ام راگان کارانه پیشانی خلق بده که هر یکک لکه و آرسته دکره لکه و پشتیبانی دکره و آمانجو اهدافی او کنال راگانانش چین. خلق ناامیده بحساب لحکومتی هریم و لوضع و روزانه پیشلی سروری یاسا دکره یان دستالات و سنورکان دکره بردمانی ولات کمان دکره اما هموی فکت و حقیقت راسته بلام آیا خلق ناامیده یا ناامید کراوه یعنی حول ناامید کردنی خلق دتری اما دوشتی جوازم برزن یعنی من ابینم بداخوه بلام لجیاتی اوی حولی برز کردنی مورالی خلق بدری به برنامه‌ای که رخراو حولی دابزاندنی مورالی خلق دادری کیشی بچوک زور گوره دکری و هرچی دستکوتیشه حول دادرین او دستکوتانش به هیچ شویک با خلق جیبای خو نرخ نبن و پلماری هریمی کردستانیش که دادری خطای حکومتی هریم نیه ایوه اگر خویننوی که قولی سیاسی و استراتیجی با ناوچه کبکن بینن که اما راست لناوچه که زور قیرانوی و ناخوش دین و قضیه کردی هشتا چاره سر نبوه اما کشه گوره من هیا هم هشتا لعراق نگیشتونه تا همو بلیم چاره سری کشکان من لگل حکومتی عراق و لگل ولاتانی دراوسیش کشه کردی هشتا زور بزقی ماوتوا و هندک لیان لجاتی اوی یارمتی کیانی هریمی کردستان که وکو تنیا کیانی که دام پیدراوی یاسایی پیناسک راو نصراو یارمتی او بدن بداخوا ولام حولی تکدان و نهیشتنی هم کیانش دادنی تر بداخوا دستی هندک لیانی سیاسی شی تیده یعنی تنیا ولاتانی دراوسی به تنیا نتوانن او بکن اگر یارمتی نداره بنمونه او پلماردانه که دکریه یان او درونانه که دلکی ودین ل ترکیه و پلماری هریمی کردستان دریه با فروکا روزانه بردمانی شوینکان دکریه بحساب پککی لیه اگر پککه خمی هریمی کردستانی هبیه و ازانیت ترکیه اوان وکو بیانو بکاردینه تو ده پلماری هریمی کردستان ده بوچی رز لهرمی کردستان ناگرن و او بیانو یا نابرنو و شوینکان چول ناکن بو اوی خویان نبن به هوکاری بردمانکه بلام کباسه کری بداخوا و زور لراگانکانی خومن دین لجیاتی اوی من بویش گوتم رازگو بن لجیاتی اوی حقیقتو راستی بابتا کن بو خلق باز بکن و یکسر توشی لانگیری دبن و هر یکک لانگیری لانیکی سیاسی دبیتو نتوانن خوتانی لی در باز کن اگر وجودی پککه نبید ترکیه هیچ بیانوی که نبید با اوی بیت ناو سنوری هریمی کردستان اما حقیقتیه که اگر اولاتانه که بردمانی هریمی کردستانه کن
ئەگەر بە جددی ئەوانە بیانەوێ هەرێمی کوردستان پێش بکەوێت بە حەقیقەت هیچ یەکێک لەم بیانوانە هی ئەوە نییە کە بەکاری بێنن یانیش تۆمەت بە هەرێمی کوردستان ببەخشن بۆ بردومانکردنی کەواتە زۆربەی ئەو هۆکارانەی کە بردومانی هەرێمی کوردستان دەکرێت شتی دروستکراوە. هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک نەبووەتە پەناگەیەک یان شوێنێک بۆ دروستکردنی مەترسی لەسەر دراوسەکانی. بەڵام کەس نایە بڵێ من لە خۆڕەخۆڕایی وا بۆ بردومانت دەکەم ئەبێ بیانوەیەک بدۆزێتەوە ئەبێ شتێک ئەگەر هیچ نەبێت درستی بکە هەروەک کە بینیمان لە بردومانکردنی هەولێر چەندین تۆمەت خرانە پاڵ کوردستان بە هیچ شێوەیەکیش هیچ بەڵگەیەکیش نەخرایە ڕوو کە ڕاستی و درستی ئەو تۆمەتەنە پشت ڕاست بکاتەوە. ئەسڵ و ئەساسی بۆ نەبووە. هەرێمی کوردستان نەبووەتە شوێنێک بۆ دروستکردنی مەترسی لەسەر وڵاتانی دراوسێ. لە هەمان کاتدا لە حکوومەتی فیدرالیەوە هەندێک هێزی لە یاسا دەرچوو بردومانی هەرێمی کوردستانەکەن، بردومانی ژێرخانی ئابووری کوردستانەکەن بە درۆن بە موشک بردومانی هەرێمی کوردستانەکەن. ئەوانە بە حقیقەت ئەگەر بڕوایان بە پێکەوە ژیان یاشتیانە و بە بنەماکانی دەستور هەبێ بە هیچ شێوەیەک مافی ئەویان نابێ هەبێت کە بەدەر لە یاسا و بەبێ بڕیاری حکوومەتی فیدرالی بێن خۆیان ئەو بڕیارە بدەن هەر ماوە بە ماوە ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان بردومان بکە.